muraho tubifurije umwaka mushya muhire, tubahaye ikaze ku rubuga rwacu rwa YouTube channel, aho tugiye kubagezaho ikiganiro gisobanura uburyo wamenya igihe cy'uburumbuke ukoresheje ukwezi kwawe. Muraho neza bakunzi bacu, tubanje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2022. Uyu munsi rero tukaba dutangiye umwaka tugira ngo tubanze tubasobanurire neza uburyo wakoresha ukwezi kwawe bityo ukamenya igihe cy'uburumbuke. Turi buze gukoresha uburyo bw'amarenga dusobanurira abantu batabasha kumva ibyo turimo tuvuga, kugira ngo nabo babashe kubona amakuru ahagije. Mu by'ukuri rero gukoresha buno buryo bw'ukwezi cyangwa se bwo kubara twifashishije ukwezi, ni ukuvuga ngo ugomba kubanza ugakora isuzuma ry'amezi 6. Niba twatangiye ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa mbere kwa 2022 turimo tubara, ni ukuvuga ngo uyu niwe munsi wa mbere w'ukwezi kwawe, niba ari nawo munsi waboneyeho imihango. Ni ukuvuga ngo umunsi waboneyeho imihango aba ari nawo munsi wa mbere utangira ukwezi. Tuvuge ko imihango yawe watangiye kuyibona kuri uyu munsi wa mbere cyangwa se kuri itariki ya mbere y'uyu mwaka wa 2022. Ubwo ku itariki 2 zari umunsi wa kabiri. Uyu munsi ku itariki ya mbere ni ku isabato, ku itariki 2 hazari ku cyumweru, ku itariki 3 haba ari ku wa mbere, ku itariki 4 haba ari ku wa kabiri, ku itariki 5 ku wa gatatu, ku itariki 6 ku wa kane, ku itariki 7 hazaba ari ku wa gatanu. Ku isabato zibe itariki 8, itariki 9 bibe ku cyumweru, 10 zibe ku wa mbere, 11 zibe ku wa kabiri, 12 zibe ku wa gatatu, 13 zibe ku wa kane, 14 zibe ku wa gatanu, 15 zibe ku isabato, 16 zibe ku cyumweru, 17 zibe ku wa mbere, 18 zibe ku wa kabiri, 19 zibe ku wa gatatu, 20 zibe ku wa kane, 21 zibe ku wa gatanu. Ku isabato zibe 22, 23 ku cyumweru, 24 ku wa mbere, 25 ku wa kabiri, 26 ku wa gatatu, 27 ku wa kane, 28 ku wa gatanu, 29 ku isabato, 30 ku cyumweru, 31 zizaba ari ku wa mbere. Ngo bivuze ngo ku kwezi kuzagira amatariki 31. Rero niba imihango yawe warayibonye ku itariki ya mbere z'uku kwezi, ukagera ku itariki 24, kuri 25 ukabona indi mihango, bivuze ngo kuva kuri iriya tariki ya mbere kuzageza kuri iyi tariki ya 24 hari hose turi kugenda tunyuza akantu k'akarongo, iki gihe kizaba ari ukwezi kwa mbere kwawe, gutandukanye n'uko ukwezi kwa mbere kugizwe n'itariki 34. Iyi minsi 24 rero yandika ahantu, hanyuma wamara kuyandika ahantu ukongera igihe watangiriye kubona imihango kuri uriya munsi wa 25, 26, 27, iki gihe ushobora kuba uri mu mihango, ubu nibwo uzaba utangiye ukundi kwezi. Ubwo bivuze ngo uriya munsi wa 25 ni umunsi wa mbere w'ukundi kwezi. Ubwo 25, 26, 27, 28, 29, 31, iyi ni iminsi 7. Iyi minsi 7 uzayiheraho ubara ukwezi kwa kabiri, hanyuma nako utangira ubare February. Bivuze ngo kuri Tuesday izari itariki ya mbere cyangwa se itari umunsi wa 8 w'ukwezi kwa kabiri. Then Wednesday cyangwa se kuwa gatatu zari umunsi wa kabiri cyangwa se umunsi wa 9 mu kwezi kwawe. Thursday umunsi 10, Friday iminsi 11, ku isabato iminsi 12, ku itariki 5, itariki 6 ku cyumweru, 13, 14 ku wa mbere, 15 ku wa kabiri, 16 ku wa gatatu zari itariki 9, 17 zari ku wa kane, ku itariki 10, 18 ku wa gatanu bari umunsi wa 10
n'umunani, 19 haza ari ku isabato, 20 ku cyumweru, 21 ku wa mbere, 22. Ubwo rero urabona ko ku itariki 11 zari iminsi 18. Ubwo bizajya kugera, ubwo urakomeza ukabara ukwezi kwawe kugeza igihe uzongera ukabona indi mihango nanone. Ubwo niba wabaze kuri uriya munsi wa 11 yari iminsi 18, 12, 19, 13 izaba ari 20, 14, 21, 15, 22, 16, 23, 24, 17, 24, 18, 25, 19, 26, 20, 27, 21. Hanyuma ku munsi wa 20 uramutse 21 ubonye imihango, bivuze ngo uyu munsi wa 20 niwo uzarekera kubara. Noneho kuva kuri ya tariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere kugeza kuri 20 z'ukwa kabiri, urabona ko uku kwezi kwawe kuzaba kugizwe n'iminsi 27. Bivuze ngo ukwezi kwa kabiri kwagizwe n'iminsi 27. Igihe rero uzabonera imihango kuri uyu munsi wa 21, uzaba ari nawo umunsi wa mbere uzaba utangiye ukundi kwezi, ni nawe uzatangira kubaraho ukundi kwezi uzaba ugiyemo. Bivuze ngo 21 uzaba ari umunsi wa mbere w'ukwezi kwawe kwa gatatu, ariko 21 iracyari mu kwezi kwa kabiri. 22 izaba ari umunsi wa kabiri, 23 umunsi wa gatatu, 24 izaba ari umunsi wa kane, 25 umunsi wa gatanu, 26 izaba ari umunsi wa gatandatu. Hanyuma 26, 27 izaba ari umunsi wa karindwi, 28 izaba ari umunsi wa munani. Urabona ko ukwezi kwa kabiri kuzarangira ufite iminsi 8 ku kwezi kwa gatatu kwawe ku kwezi kwawe, cyangwa se k'umudamu cyangwa k'umukobwa. Mbibutse ko ukwezi k'umudamu cyangwa se ukwezi k'umukobwa gutandukanye n'ukwezi dusanzwe tubara. Ubwo bivuze ko iyi minsi 8 uzajyana mu kwezi kwa gatatu. Iyi minsi 8 ivuye mu kwezi kwa kabiri uzatangira kuyibara mu kwezi kwa gatatu. Ubwo itariki ya mbere izaba ari ku wa kabiri, ubwo uzaba ari umunsi wa 9 wa kwa kwezi kwa gatatu kwawe, ikaba n'umunsi wa mbere w'ukwezi kwa gatatu gusanzwe. Hanyuma itariki 2 uzaba ari umunsi wa 10, itariki 3 umunsi wa 11, itariki 4 umunsi wa 12. Ubwo bivuze ngo iyi minsi 3 ya mbere hari igihe ukiri mu mihango. So umunsi wa 4 nawe ushobora kuba ukiri mu mihango, ariko umunsi wa 4 ubwo uzaba ari umunsi wa 13 w'ukwezi kwawe, wa 12. Hanyuma 5, 13, 6, 14, 7, 15, 8 uzaba ari umunsi wa 16, 9 uzaba ari umunsi wa 17, 10 uzaba ari umunsi wa 18, 11 uzaba ari umunsi wa 19, 12 uzaba ari umunsi wa 20, 13 uzaba ari umunsi wa 21. Uyu munsi wa 21 tuvuge ko uhise ubona imihango ku munsi wa 14 w'itariki. Ubwo bivuze ngo iminsi 21 niyo uku kwezi kwawe kugize niba uhise ubona imihango. Ukwezi kwa gatatu kwawe kwagize iminsi 21 kandi kurangira ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu. Kuri 14 rero utangiye kubona imihango, bivuze ko hari ukundi kwezi winjiyemo. 14, 15, 16 iki gihe ushobora kuba ukiri mu mihango. Bivuze ngo umunsi wa 14 ni umunsi wa mbere w'ukwezi kwawe kwa kane, gutandukanye n'ukwezi kwa gatatu dusanzwe tubara. Ubwo 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ugenda ubara nyine
14 niwe wari uwa mbere, 15 2, 16 3, 17 4, 18 5, 19 6, 20 7, 21 8, 22 9, 23 10, 23 10, 24 11, 25 12, 26 13, 17, 24 14, 14, 28 15, 29 16, 30, 17, 18. Ngo bivuze ngo iminsi 18 yose uyikuye mu kwezi kwa gatatu ariyo iri mu kwezi kwawe kwa kane. Hanyuma iyi minsi 18 urazana none ukomeze kubara ukwezi kwa kane gukurikiyeho. Itariki ya mbere yako izaba ari kwa gatanu, uzaba ari umunsi wa 19 wawe. Hanyuma ebyiri zizaba ari ku isabato, zari umunsi wa 20 wawe, 3 umunsi wa 21, 4 umunsi wa 22, 5 umunsi wa 23, 6 umunsi wa 24, 7 umunsi wa 25. Rimwe reka tuyegeze hejuru kugira ngo itatubangamira. Hanyuma kuva kuri ya minsi urabona kuri uyu munsi wa 25 kuri izi tariki 7 z'ukwa kane urabona ko wenda uyisubona imihango ku itariki ya 8 z'ukwa kane. Bivuze ngo ukwezi kwawe kwarangiye ku itariki 7 z'ukwa kane kugizwe n'iminsi 26. Bivuze ngo iyi minsi 26 niyo igize ukwezi kwawe. Donc ubwo nujya gukomeza kubara ukundi kwezi ku 8 uzabutangiye ukwezi kwawe kwa gatanu. 8 ni ukwezi kwawe kwa gatanu, nibwo uzabona imihango. 9 nabwo ushobora kuba uyirimo, 10, 11, 12, iki gihe cyose ushobora kuba ukiri mu mihango. Bityo rero ubwo ukwezi kwawe ni ku munsi wa 8, 9 uzaba ari umunsi wa 2. Hanyuma umunsi wa gatatu uzaba ku itariki 10 z'ukwa kane. Umunsi wa kane ube ku itariki 11 z'ukwa kane. Ku itariki 12 z'ukwa kane uzaba ari umunsi wawe wa kane, 13 wa gatanu, 14 wa gatandatu, 17 wa karindwi, 18 wa 8, 19. Ubwo bivuze ngo rero ku munsi wa 8 cyangwa ku itariki 8 z'ukwa kane uzaba ari umunsi wawe wa mbere w'imihango, ukaba ari nawo munsi wa mbere w'ukwezi kwawe kwa gatanu. Hanyuma ubwo umunsi wa 9 uzaba ari umunsi wa kabiri wawe cyangwa se w'ukwezi kwawe, ari tariki 9 z'ukwa kane, 10 gatatu, 11 4. Hanyuma 12 uzaba ari umunsi wa gatanu, 13 umunsi wa gatandatu, 14 umunsi wa karindwi, 15 umunsi wa 8, 16 umunsi wa 9, 17 umunsi wa 10, 18 umunsi wa 11, 19 umunsi wa 12, 20 uzaba ari umunsi wa 13, 21 umunsi wa 14 ukwezi kwawe, 22 umunsi wa 15 ukwezi kwawe, 23 umunsi wa 16, 24 umunsi wa 17, 25 umunsi wa 18, 26 umunsi wa 19, 27 umunsi wa 20, 28 umunsi wa 21, 29 bazaba ari umunsi wa 22. Hanyuma umunsi wa 30 cyangwa se tariki 30 uzaba ari umunsi wa 23 w'ukwezi kwawe. Hanyuma iki gihe winjire mu kwezi kwa gatanu. Itariki ya mbere z'ukwa gatanu uzaba ari umunsi wa 24 w'ukwezi kwawe. Hanyuma itariki 2 z'ukwa gatanu uzaba ari umunsi wa 25 w'ukwezi kwawe. Itariki 3 26. Hanyuma kuri izi tariki 3
tuvuge ko wenda ku itariki 4 z'ukwa gatanu uhise ubona imihango, bivuze ngo ariya zari 25, bivuze ngo ukwezi kwawe kuzagererwa n'iminsi 25, kuko kuva ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane kugeza ku itariki 30 ukongeraho n'iyi minsi 3 y'ukwezi kwa gatanu ni iminsi 25. Hanyuma ku itariki ya 4, itariki 5, itariki 6, iki gihe ushobora kuba uri mu mihango, ariko y'ukundi kwezi kwa gatandatu ari nako kwezi kwa nyuma uhagarikiraho kubara. Ubwo bivuze ngo ku itariki 4 umunsi wa mbere, 5 umunsi wa kabiri, 6 umunsi wa gatatu, 7 umunsi wa kane, 8 umunsi wa gatanu, 9 umunsi wa gatandatu, 10 umunsi wa karindwi, 11 umunsi wa munani, 12 umunsi wa 9, 13 umunsi wa 10, 14 umunsi wa 11, umunsi wa 15 zari iminsi 12, 16 iminsi 13, 17 iminsi 14, 18 iminsi 15, 19 izari iminsi 16, 20 iminsi 17, 21 iminsi 18, 22 iminsi 19, 23 z'ukwa gatanu iminsi 20, 24 z'ukwa gatanu zari iminsi 21, hanyuma 25 z'ukwa gatanu zari iminsi 22 y'ukwezi kwawe, 26 z'ukwa gatanu zari iminsi 24, hanyuma 26, 27, 28, 29, 30 z'ukwa gatanu. Tuvuge ko kuri itariki ya 30 z'ukwa gatanu uhise ubona ukwezi kwawe ko kurangirira ahangaha 31 wenda ubonye imihango. Bivuze ngo rya suzuma wari uri gukora ry'amezi 6 urirangirije ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Bivuze ngo amezi yawe 6, hanyuma urabona ko uku kwezi kwawe kuzagirwa n'iminsi 28. Bivuze ngo igihe cyose umaze ubara amezi yose, ukwezi kwa mbere wasanze gufite iminsi 24, kwa kabiri usanga gufite 27, kwa gatatu usanga gufite 25, kwa gatatu usanga gufite 26, kwa kane usanga gufite 26, kwa gatanu 25, kwa gatandatu 28. Bivuze ngo iki gihe ufite ukwezi kugenda guhindagurika. Noneho hari undi muntu rero ushobora kuza akabara agasanga we ukwezi kwe ni kujya guhinduka. Niba yabaze tuvuge ahereye muri kwa kwezi kwa mbere agasanga ku itariki 26, 27 isabana imihango yaratangiye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Bivuze ngo ukwezi kwe kuzagirwa n'iminsi 26. Ubwo ni kugirwa n'iminsi 26, ukwezi kwe ni kuzaba kugenda guhindagurika. Kuvuga ngo ukwezi kwa mbere 26, ukwa kabiri 26, ukwa gatatu 26, ukwa kane 26, ukwa gatanu 26, ukwa gatandatu nako kugirwa n'iminsi 26. Iki gihe uba ufite ukwezi kudahindagurika. Hanyuma rero hari ikintu mwakibaza muri benshi, mukibaza mutese ko tumaze kubara ibingibi bidufashije iki ko tumaze kubibara nkabona mfite ukwezi guhindagurika cyangwa kudahindagurika. Reka tubereke uburyo rero ubikoresha bityo ukamenya igihe cy'uburumbuke. Ku kwezi kugenda guhindagurika wa undi wabaze agasanga ukwezi kwa mbere kwagizwe n'iminsi 24, kwa kabiri 27, kwa gatatu 21, ukwa kane 26, kwa gatanu 25, ukwezi kwa gatandatu iminsi 28. Iki gihe rero uyu nguyu aba afite uburyo ashobora kubikoramo, bityo bikamworohera kumenya igihe cye cy'uburumbuke. Bivuze ngo nta rindi banga, hari formule tugiye kubereka mushobora kuba mwakoresha
ukamenya igihe cy'uburumbuke. Ni ukuvuga ngo ku kwezi kunini uragufata ugakuramo 11, hanyuma ku kwezi gutoya cyangwa se ukwezi kwagizwe n'iminsi mikeya nako ukagufata ugakuramo 18. Bivuze ngo kuri uyu muntu rero wagize ukwezi kumeze gutya kwa y'amezi 6, ukwezi kwa mbere kukagirwa n'iminsi 24, kwa kabiri 27, kwa gatatu 21, kwa kane 26, kwa gatanu 25, kwa gatandatu 28. Ukwezi guto kwe ni ukwagizwe n'iminsi 21. Uragufata ukuremo 18, hanyuma nukuramo 18 urabona 3. Ukwezi kwe kunini ni ukwagizwe n'iminsi 28. Uragufata ukuremo 11 urahita ubona 17. Bityo uyu munsi wa 3 kugera ku munsi wa 17 muri kiriya gihe cy'uburumbuke, iki gihe nicyo gihe cy'uburumbuke aba afite, cyangwa se nicyo gihe cy'uburumbuke cye kuri uyu mudamu ufite ukwezi kugenda guhindagurika muri ubu buryo. Bivuze ngo ukwezi kwa mbere urakujyaho urebe kuva ku itariki cyangwa se ku munsi wa 3 wagize kwa kwezi kwa mbere, cyangwa se uzagira ukundi kwezi kuzakurikira, ugenda ubara kugeza kuri wa munsi wa 17 ugize uko kwezi uri mu bara. Bivuze ngo icyo nicyo gihe kizaba ari uburumbuke muri buri kwezi uzajya. Iki gihe rero kuva kuri uriya munsi wa 3 kuri uyu muntu ufite ukwezi kugenda guhindagurika kugeza kuri uyu munsi wa 17, iyo aramutse akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye nta kabuza arasama. Hanyuma ushobora gukoresha uku kwezi kwawe cyangwa se ukaba wasama muri iyi minsi, bityo bikagufasha kuba ngira ngo murabibona yuko uyu muntu ufite kuno kwezi guhindagurika ashobora no kuba yasama akiri mu mihango, bitewe nuko ukwezi kwiwe cyangwa se igihe cy'uburumbuke cye kizaza ku munsi wa 3 w'ukwezi kwe. Kandi umunsi wa 3 akenshi umuntu aba akiri mu mihango, kuko imihango imara hagati y'iminsi 3 kugera ku minsi 7. Bivuze ngo iyo ukoze average usanga iminsi umuntu amara mu mihango ari iminsi 5, kuko ufata ya minsi 7 ugateranya 3 ubundi ukagabanya 2. Ku bantu bafite ukwezi kudahindagurika bo biroroshye cyane. Twabonye ko ari iminsi 26 uyu muntu yagiye agira idahinduka ahereye kuri iyi tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere. Iyi minsi 26 nawe ntago bigoranye cyane, n'ubundi akoresha iriya formule iri hejuru, aho afata ukwezi kunini agakuramo 11 ndetse ku kwezi gutoya agakuramo 18. Ku kwezi kunini kwiwe rero kubera ku kwezi kwe kudahindagurika n'ubundi ni ya minsi 26 idahinduka, azakuramo, afata ukwezi gutoya akuremo 18, buri 26 gukuramo 18, hanyuma kongera agafata 26 agakuramo 11. Nafata 26 rero agakuramo 18 azahita abona 8. Nafata 26 agakuramo 11 azahita abona 15. Bivuze ngo igihe cye cy'uburumbuke ni ukuva kuri wa munsi wa 8 kugeza kuri wa munsi wa 15. Bivuze ngo aramutse akoze imibonano ku munsi wa 8, ku munsi wa 9, ku munsi wa 10, ku munsi wa 11, ku munsi wa 12, ku munsi wa 13, ku munsi wa 14 no ku munsi wa 15, iki gihe wasama rwose nta kabuza. Rero kuri uyu nguyu ufite ukwezi kudahindagurika hari n'ubundi buryo ashobora kuba yakoresha akamenya igihe cye cy'uburumbuke. Bivuze ngo kugira ngo akoreshe ubwo buryo bundi biroroshye cyane,
azafata wa munsi wa 26 akuremo 14 amenye igihe intangangore yasohokeye cyangwa se icyo bakunda kwita nk'igi, hanyuma abone 12 ni umunsi iyo ntangangore izaba yasohotse. Iyi ntangangore isohotse rero ishobora gutegereza iminsi 2 kugera kuri 3. Bivuze ngo hagati y'iminsi 2 n'3 iki gihe intangangore ishobora kuba ikiri nzima, wakora imibonano muri iyo minsi ugasama. Bityo rero ufata ya 12 ukongeraho 3 ukabona 15. Hanyuma nanone intangangore ishobora gusohoka kuri uyu munsi wa 12 igasanga intangangabo nayo igihari ikitegereje. Bivuze ngo ubu buryo nanone ushobora kubukoresha aho ufata ya 12 kuko intangangabo yo ishobora gutegereza iminsi 5. Rero iyo minsi 5 ufata 12 ugakuramo 4 kuko tubariyemo n'uyu munsi wa 12 ukabona 8. Bivuze ngo kuri uyu munsi wa 8 intangangabo ibaye yasohotse ishobora gutegereza ikageza kuri uyu munsi wa 12 igitegereje intangangore. Bivuze ngo umunsi wa 8, umunsi wa 9, umunsi wa 10, 11, 12, 13, 14, 15 bihura n'ubundi na bya bindi twari twasobanuye haruguru. Ni igihe cyawe cy'uburumbuke kuri wowe ufite ukwezi kudahindagurika kw'iminsi 26. Ubu buryo rero nk'uko tubusobanuye neza ni uburyo bwiza bushobora kugufasha mu bintu bitandukanye, harimo no kukurinda kuba wabyara indahekana cyangwa se kubyaragura. Bivuze ngo ikintu ukora ni uko iyo umaze kumenya kiriya gihe cyawe cy'uburumbuke, iminsi ya mbere y'uko igihe cyawe cy'uburumbuke kigera, cyangwa se tuvuge nko kuri uri ufite ukwezi kugenda guhindagurika, mbere y'umunsi wa 3, umunsi wa mbere n'uwa 2, iki gihe yakora imibonano ntasame. Ariko ku munsi wa 3 yakoze imibonano arasama kuzageza kuri wa munsi wa 17 wiwe. Ku munsi wa 18, 19, 20, 21, 22 iki gihe ashobora kuba yagira imibonano mpuzabitsina ntasame, kuzamuka ukageza no ku yindi minsi ukwezi kwe kuzamara biterwa n'igihe kuzamara. Kuri uyu nguyu rero ufite ukwezi kudahindagurika, we biroroshye cyane kuba yabukoresha akaboneza urubyaro akoresheje buno buryo, kuko we nk'uko twabonye yuko ashobora kubara akamenya cya gihe cy'uburumbuke akoresheje formule 2. Bivuze ngo nko ku munsi we wa 8 iki gihe kiba ari igihe cy'uburumbuke, ariko umunsi wa 7 ntago kiba ari igihe cy'uburumbuke, umunsi wa 6 n'umunsi wa 5 usubije hasi, ndetse n'iminsi iri hejuru y'uyu munsi wa 15. Ngo bivuze ngo nukuva ku munsi wa 16, umunsi wa 17, umunsi wa 18 kuzamuka kugeza kuri uriya munsi wa 26. Igihe aramutse akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ntago yasama. Mbibutse yuko buno buryo bwo kuboneza urubyaro ukoresheje ukwezi kwawe butakurinda 100% gusama, ahubwo bukurinda ku kigero cya 76%. Bivuze ngo 76% ushobora kuba utasama, ariko 24% ushobora kuba wasama. Bivuze ngo mu bantu 100 bakoresha ubu buryo 76 bigenda neza, 24 ntago bicamo neza nk'uko babyifuzaga. Bityo rero ukaba wakoresha ubundi buryo butandukanye bwo kuboneza urubyaro, harimo no gukoresha agakingirizo cyane koko kanakurinda kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Murakoze cyane rero, twabashimiye kuba mwakurikiranye iki kiganiro cyacu, tubasaba kugira ngo mutangire umwaka mukora subscribe kugira ngo ibiganiro tuzabagezaho ubutaha muzabashe kubikurikirana neza nta kibazo.